Danas, do kraja dana, želim sve ugovore o svim zemljištima. Danas. Kraj dana, ni minute više. Jesi me čuo? Ma razumija sam, sve je to pod kontrolom, svi papiri će biti riješeni, nema problema. A sada te pitam o tvojoj kćeri. Dobro, jesam ja tebi rekao da mi sada ne smijemo privlačiti nikakvu pažnju. Jesam ti rekao to? A to sam vam rekao da je montaža i nema to veze, lažu novinari, nema veze sa životom. Slušaj, Akrape, ako ne središ taj cirkus, ja ću te skinuti s projekta. Gradit ću cestu na drugoj bilo kojoj lokaciji. Boli me briga. Brate, neće to biti potrebe, to je riješeno. Govorim da je... Da te nisam čuje. Rič jednu da te nisam čuje.